Cira wa muhunjia wa witikio mugomu Paul Mackenzie no urathie na mbere mwena wa Mombatha. Mwena wa wakiri wa muhunjia uyu matanyitwo kuhunga muira Enos Amanya, umwe wa aria mathitangitwo hamwe na Mackenzie, no thuthaini agitikira thitango na agituo muira wa thirikari cira-ini uyu. Muthenya wa keri, muira uyu ari mbere ya mucirithania munene wa igoti ria Mombatha Alex Thuku ni ataririe uria endirie mugunda wake Nairobi wa muigana wa ciringi 700,000 na kuria mibango yake yari ainuke gicagi, no atanainuka muteithiriria wa Mackenzie akimwira mari na mugunda Shakahola na Enos atumire ciringi 100,000 kuria Mackenzie, na thutha wa gukinya Malindi maundu makigaruruka. Amanya oigire mugunda uyu wa Shakahola uria ni mutito kuria Mackenzie na arumiriri yake makoragwo na wageire na ngucanio. Mackenzie akirwo augure kana ehere kuo na andu ake, indi akira andu ake mehinge kuria na kunywa, undu uria wacungireirie ikuo. Alipokuja akasema sisi hatutakubali tungojee kuvamiwa, sasa sisi tuanze kufunga, watu waanze kufunga waende kwa Yesu. Juu wale wakati wataamua kuja kutuvamia ama kututoa hapa, tuwe tumefika kwa Yesu, wakuta hakuna mtu, tuwe sote tumeenda kwa Yesu. Alisema kwanza wale ambao hawana chakula, hawameishiwa kabisa, hao waanze kufunga. Ukiishiwa usiombe mtu chakula, wewe kaa kwako. Kama Yesu hatalete chakula, ukikufa si dhambi.